ćemo raditi eksperiment koji zove slonova pasta. Zato nam je potreban vodikov peroksid, deterdžent i mješavina kvasca i vode. Najprije ćemo sipati vodikov peroksid u bocu. Zatim sipamo deterdžent. Onda možemo dodati boju za jaja. To promiješamo. Sada u mješavinu pažljivo dodamo kvasac u toploj vodi. Ova reakcija je egzotermna, što znači da oslobađa toplinu, a hidrogen se razlaže na kisik i vodu. Jedan veoma poznat eksperiment, poprilično čudan ljudima koji se ne razumiju u kemiju. Slonova pasta je veoma posebna iz mnogo razloga, ali jedan od njih je i sama činjenica da je svaki maleni mjehurić u njoj ispunjen kisikom.